angeke ngize nguqinise lokho ukuthi ngoba ngiyimpimpi kodwa mina according double Z and 5 didn't bateget benekanti in German didn't sniff and mes for the yellow faith in the talk owens izele batele yes exchange of follow card so ngifuna ukutshela into e1 ayikho impimpi eGerman nedi ukuthi ngeke ugange uqeda ubaleke awutholi change awutholi next just kuyohlala imali nedi imali yedwa uyayitho ngiyabona kunobaba lapha bebathi uTopsonville besimbiza uDouglas wayishaya yonke iminyaka yakhe wayiqeda egcineni ijele lathi malithi lamkhipha wathi yena kaphuma ngoba akazi ukuthi uzoyapi waboshwa ngo1982 laba sobise ukuthi ambulala be things amaspekula things omakhosha na ngiyafuna leyo bengifuna we leave no stone unturned bashila bokukwana bathi utitimela ngofu awathilimela ngapanda mfethu kumela titifuko yeah welcome back to yet another episode of Free Align with 925 you know we're doing it like we're doing it for TV the podcast that other podcasters watch yo we're back again man we're back at it this Tuesday you know you choose Volf 925 so today I went to eSekunda as I told you which these days ngizobe ngidlalela ngara thola umjita kopayile neMusibusiso so Sibusiso naye uthi uyathanda ukuthi share about impilo yakhe ukuthi ibe yaba kanjani up until now so yeah mfethu Sibusiso is there to tell us izinto ezibhayas buda kazi etha uthini buda ngicela ngimnandi bro ngimnandi sure bejam ngithi kokuqala nje ngiyabonga ukuthi okhonile ukuthi ufike la masikuthinta nesikhathi yonke into wayiqina ngendlela egrand so bengithanda manje ukuthi usibuda mhlambe angazisho ukuthi ubani ukhulele phi kanjani ukuze abantu bamazi kanqono yangithola ngozibuziso mina ngakamsezana la ngikhulele khona ngakhulele eNewcastle so azangihlale kahle kule yamuzi so ngihamba ngagcina sengifika ekhaya kuma wami ngahlala noma wami saphilelana noma wami waze kwafika egangeni yathi wasenganga ngaboshwe eNewcastle ngaboshwe into engingayazi ngahlala 11 months ngitrayele ngingazi lutho bathi mina ngigangile ngingaganganga kodwa lokho ngakujezela ngabuya ke emva kwalokho ngabe sengazijeleke ngaleyo ndlela ngaganga ngijoja amatraka ngijoja imoto angaze ngithathe kodwa imoto umuntu kakhe bengijoje edrobheni ngijoje emaplazini ngigangile kakhulu mina ngosibusiso lo angifuni nje ukuniqambela manga ngifuna ukunje eqiniso bazalwane mina sengilungile manje ngiphumile konke okubi lethi zwangigeza imoto ngesimo sokuthi ngibalekela ukuthi thiwa ngiyaganga nginabantwana ngikhulisile mama Njabulo nawe la ukhona ngicela ukuthi ubuye sana sami ubuye nomntanami mina ngiyaxolisa mangabe khona ukurong engakwenza ngicela ukuthi ngixolele sanda mina angisagangi sengile Sibusiso umdingo yimndana kwenzekile okuningi abangani bami baboshiwe babagweba ama51 years angeke ngibabize amagama abo ngiyaxolisa kodwa bagwetshiwe ama51 years abantu abengihamba nabo so ngicela kuzo zonke izinto ezimbi ngicela ukuthi nomphakathi ungangithathi njengesigebengu angizona isigebengu ngakwenza lokho ngandlula so namhlanje ngilo Sibusiso Gerson ngicela ukuthi wonke umakhelwane ngithembe ningabe nalokuthi mina ngigangile ngingaganganga ngiyacela nje uxolo namhlanje ngizela kubhuti ngizekine imphakathi wangakithi embalenhle ngithi ngicela ukuthi ningibone nazi ukuthi mina ayikho into embi engiyenzayo okuhle nje ukuthi mina ngiyaherezela
ngiyayizamela emotweni angihlukumezi umuntu ngiyacela umphakathi wase-18 umphakathi waseMbalenhle ngiyanithanda angizanga ngoba ngithanda la ngize ngoba ngifuna ukugeza igama lami ngicela ukuthi igama lami aligezeke bafethu angingancoli yini manje ngoba mina ngenze lutho ngiyacela kakhulu nakhona nje umama Toto ungithukile wathi mina ngigqekeza imoto nomntanakhe ngibe ngingayigqekezanga ngisacela nje namanje kini emphakathi nonke bafethu ngicela ukuthi lento lena niyibhekisise ngimdala manje angisenaso isikhathi sokujona angifuni umuntu ukuthi angibuyisele emuva ngiyahamba ngiyala ngiyakhona ngiyacela ngicela ukuthi kuwonke umphakathi waseMbalenhle lo bhuti ngize kuye ngesimo sokuthi ngifuna ukuthi angincede ngicela ukuncedeka umphakathi waseMbalenhle nonke yimi uSibusiso umsezana umntana naNkosi ngiyacela so manje bhuti mawuthi wena uvayile kwenzeka ukuthi mhlambe ufika entweni zokuganga and mawuboshwa uboshela into ongayazi kwakwenzakalani kuze kufike la ekutheni wena uyaboshwa uboshela into ongayazi ngaboshela into engayazi ngesimo sokuthi ngangithanda ugwayi ngiqala ukufunda ugwayi ngathi mangifika ngathola ubhuti abhema ngacela ugwayi wangibhemisa ngabhema kanti umnikazi wezinto la agqekeze khona yena ukhona ubhekile uthe mayesuka lapho wahamba makahamba lo bhuti walandela mina la ngihlala khona wangithola ngidle Sunday course ekhaya ngihlele evenini azange ngiqede nale Sunday course amaphoyisa besefikile bangibopha ngababuza ngathi ngenzeni bathi ngigqekezi uqala kwami ukuboshwa lapho ngaboshwa umqondo wami uyatshintsha ngaqala lapho ukuganga empilweni ugangiswa ukuthi uboshela into ongayazi ngcono vele ugange no ngavele ngaganga ngesimo sokuthi ngoba lento engiyiboshelwe ayikho ngiyayibona vele ukuthi ayikho angenzanga lutho so first crime owathi nje wena mawuphuma this is my first crime wenzani bathi ngigangile ngingaganganga so ngisho lokuganga lokuthi ukugangile yini into owayenza bathi house breaking and theft wenza lo basho njalo azange kwenze mina lokho yini owayenza angazi lutho isono sami ukuthi ngacela ugwayi ngathi mangicela ugwayi wena uboshiwe 11 months then mawuphuma waganga mangiphuma ngithe masengiganga ngazoboshwa sengiboshwa la eMbalenhle sekunda sengiganga bengigqekeza imoto zabelungu nezabantu kanjani ngitshontsha ama radio bophula nje emawindow ya sifula ama window sikanga nje bese corrupt ya sitshontsha ngaphakathi emotweni zabantu mara usisi mina ngazi mina ngimgangele kodwa usesi lo engihlala naye estradini lo othi mina thumezela abantu ukuthi mabogange emotweni yakhe cha akusinjalo zangize ngabathumezela sengikhulile manje ngigangile kakhulu ngifuna ukuthi umphakathi ukwazi lokho ukuthi ukuganga kona ngigangile ngiphulile imoto zabelungu ngitshontshile futhi imoto futhi ngayitshontsha mina kanjani boyitshontsha kanjani angisho ngifuna ukwazi ukuthi nangabe bowutshontsha imoto bowumkhomba umuntu obufika uphule ungene thina besithi masitshontsha imoto Grootman sometimes besihamba nomunye ubaba bathi uDendo bekanomuthi ulalisa izinja emaplazini inja ilale afika thatha iLand Cruiser iplaza neplaza bekuthatha iLand Cruiser akuthathwe ezinye imoto just iLand Cruiser iskiya ngaphandle kweskiya papa imoto nje sayidumisa thina sinegoqa thina siphelele thina sayidumisela sayiphusha siphuma naye etshaltini ithi mayisenzansi le
bese sayidumisa sehamba ngeke ikhona ngempela leyo nto futhi you won't believe that ngoba phela wena awazi awusile onhlobo yomuntu kodwa mina ngizokutshela ke mina ukuthi imoto iyaphushwa ikhishelo ngaphandle ifike ngaphandle ngathi shasha izinja ziyalaliswa kunomuthi okulalisa izinja upuden izinja bekayilalisa umuthi na uthela nofaka enyameni kwenziwani uyathelwa umuthi uthele lapha egate uthele ngaphandle kwejalidi umlungu ngekazavu azikhonkotha izinja and then upuden yangeneke yena afike athathe abangani bami bashaya 51 years nami ngabe ngishaya 51 years but ngalelo langa ngangidakiwe azange khona ukuhamba nawo nalo mama engangithandana naye wathi cha udakiwe ngalala kanti bayoboshwa babagweba 51 years benzani bazoshaya mama bajontsha itraka balayisha umshini phezulu umshini wani umshini ogubha ohamba ngamagedanga lo mshini boya elimpompo base bayababamba endleleni babagweba ama 15 years 51 umuntu nomuntu bathi 51 51 bathi 153 so ubhaki mahlangu ubabden uthenge kubabiza lo munye sengimkhohli bayi3 bayabhandinta manje bahlele ejele bengihamba nabo abanye abobaba bakhona abobaba bebe onama business amalahle bethengisa amalahle embalendle mara ngeke ngibabizi yibo labo banithuma ukuthi yangu yibo laba bebesithuma ukuthi thina masigange thina yabona basisebenzise ngiyambonga uNkulunkulu ngoba mina ngihambe ngahamba ngachifta kuleyo nto namhlanje ngizigezela imoto impilo yami iphephele lapho nethi nje into engiyicelayo umama engane zami makabuye angisazenzi izinto ezimbi manje ngiright ngilo sibusiso bekamfuni ngiphumile egangeni buya sithanda sami ngiyabonga mama ngokuthi ubuye ku 15 years yiple 15 years wafahlekelana bhuti wami sithanda sami akhumbula ngikutshela nawe Thembi ukuthi mina baby ngagwetshwa mina ngathi mangigwetshwa ngagwetshwa u15 years lo 15 years zo ngawuhlala sithanda sami ngathi mangibuya ngazodibana nawe asazohlala sobabili wazongipha umntwana bathi unjabulo so ngiyaxolisa kakhulu ngicela ukuthi ungixolele mina bengahlosanga ukuthi kwenzeke lokho ngesimo sokuthi nami bekithi ngiyazama ngizamela wena kanti ngiyona ingakho wangishiya sithanda sami ngicela ukuthi mawungixolele ubuye ekhaya ubuye nabantu abami ube right sithanda sami imo ngirong ngiyavuma ngikangile sithando azange ngenze lento efunayo ngiyacela mama abantu abami ngicela ukuthi ubuye ekhaya anginamfazi ngihleli ngedwa ukhona wena buya sithando so what if sekathola elinye ijuba naye la noma ungabe ulitholile lelo juba lakho anginendaba nalo sekuya kuwe ukuthi wena ubehave kanjani but mina I'm really love you ngiyehlezi ngikuthanda ngiyaganga mina ngiphumile futhi egangeni namhlanje ngilo sibusiso bomfuni ngiyacela sithanda sami ngicela ukuthi uthi ubani igama lakho Thembi Jemsile Thembi ubhekile mhlawumbe ubuya vele buya sithanda sami buya ngicela injabulo buya nenjabulo wami ngeke ngiphinde ngikuphoxe empilweni ngifuna ningibone lapha emafonini nini ngakhombisa abantu abaningi sithanda sami ngicela ukuthi kube uwe ukubonayo lokho bese uyabuya baby uzongitshela ukuthi baby wami ngibuyile back ngoba mina ngikuthanda baby wami yeza Mathembisi bye bye mama
Nyanya lokuhleka. Uzwalo kuhleka. Alright, sure. Okay, sure. Egange. Mawuzoganga mawumuntu. Kusho ukuthi awazi ukuthi ufunani empilweni ngoba wonke umuntu into ayithengayo uyithenga ngothando. Kodwa wena uvele uyithathe. Cabanga. Ngaphandle ngemvumo yakhe. Kusho ukuthi ngalawo mazwi uyaganga. Oh, ngiyaxolisa. Ukuganga akubalekanga. Mayibukanga. Ngicabanga nje ukuthi ukuganga njoba kungabalekile kanje ukuthi kumele ucele ukuze uphiwe. Uthi wena umuntu nezandla kumele angiqele kumele uzenzele. Njengoba ngisho ngithi vele monezandla kumele ukuthi uzenzele ingakho ngigeza imoto ngoba ngingenalutho angisebenzi. Manje ucela bona akusengena. Ucela into enhle leyo okunokuthi utshontshe. Cela maybe umakhelwane uzokuzwela akuphi. Musu ukutshontsha ngesimo sokuthi ulambile. Cela umakhelwane ukuthi ucela ipapa akuphi ipapa. Ucela kwedonsa itradi nyana kushama ingadi nyana uzovuka. Leyo 30 rand nyana kupe yona 20 rand umbongo uNkulunkulu. Which means uNkulunkulu ukuthandile. So mawuzoganga ukuganga asimpumelelo. Impumelelo esekuceleni nasekuthenini ngiyasebenza manje and then ngisebenzela imali engaka and then imali ngizoyijola. So musu ukuhlukumeza umunye umuntu ngibahlukumezile. But ngibuzile ukuthi mawuzobhanta into 15 years bekwenze njani? Oh, so ushaya indivu mangizobhanta into u15 years mlungu. Ngize ngishaya u15 years. Ngawushaya u15 years ngokweba imoto. Ngagwetshwa kokuqala u7 years. Wahlala lo 7. Ngawuhlala 4 years 6 months. Bowenzeni? Ngitshontshe imoto. Kwakucredit. Yeah. Kwahamba emva kwaloko. Sengibamba njani? Ufuna ukwazi ukuthi ngazobanjwa sengibanjwa maybe emotweni yesi9. Dala ngitshontshe. Ama Nissan Sentra afika. Mina ngatshotha 2 yawo ngamixa kaNdebele. Yo. Driver yini? Ngingena license ngene ID. Ngithe mangiyekela ukuganga. Noma mama zanga za believe. Alokasho athi mntanami usaganga wena. Ngathi mama bagwetshiwe. Mama mina ngeke ngize ngisala. Usaganga. Mina mama sengiright empilweni. Kwabe vele ukuphelele. Namhlanje ngihlala nomuntu omdala nakimi. Isigogwane. Ngoba ngisithandile ngesimo sokuthi naye uyawuhlaziya umqondo wami. Uhlala naye ezi umama ohlekisana naye or uhlala naye ezi umamakho? Ezi umama engihlekisana naye. Yebo ba. Mara usafuna uthembisile futhi. Ngoseqinisweni nje angifuni uqamba manga. Uthembi umama engane zami. Ene mina angeke ngiyekele umama engane zami asokole ngeke. Akasokole ngisho mhlawumbe uthola ijuba uziphilele kamnandi. Ngakuhleke mangabe lelo juba ulitholile kodwa yena mangabe akasenalo uthando kusho ukuthi nami ngeke ngibe nalo kodwa yena ngimthandile. Manje ngoba wena Footmane indaba yakho uyayibeka bese uphinde uyayikhatha futhi mina ngifuna ukuthi sichubeke indabeni ukuthi uthethe imoto yesi9 uthi iCentra wayimikisa eSindebeleni bowazi kanjani ukuthi imoto mawuyishamela uyimikise kuphi? Thina besine connection. Besifonela ingakho abangani mabegwetshwa. I-truck abeliye Limpopo. Net inkinga yokuthi i-truck alifike Limpopo. Ile ukuthi amanye ama-bridge mancane. Ama-bridge? Yebo bhuti. Oh alcohol. Amanye makhulu. Yeah. Awakhuni ukudlula nalo mshini laphezulu. Uyathola. Yabamba. So lo mshini kumele ukuthi ubekwe eceleni. Bese kwehlisa umshini udunyiswe. Ukudlulana nabe selogitshezwa vile. Buye ligitshezwa ukuze abafowethu baboshwe. Uyathola. Nami ngabe ngaboshwa lapho. Maye wena bowuziblomela. Mina bengidakiwe ngilele. Umfazi wami angifihla. Wathi akekho.
akekho obese bazokufuna mina bengithi ngiyaya vele kanti ngizodakwa kakhulu ngalala ngathi mangilala bafika batshela umfazi ukuthi biza umadadi ngathi mina no baby ngilele what ulele Sibusiso ngabe sengilele vele baphuma bahamba kanti ngane kathi boboshwa basuka eStandard Hall bathatha itraka balayisha umshini bawoboshwa bebhekele impompo. So manje wena ubala indaba zokuthi ufahlakile yebo ne and ufahlekile into ongayazi. Yebo. So mina ngifuna ukwazi ukuthi for the first time uqala ukuboshwa bekunjani phakathi and wena bufila kanjani ukuthi uboshwe into ongekho. kwaba buhlungu kakhulu ngesimo sokuthi ngangazi lutho ukuthi ngenzeni ngaphelelwa icathulo ngangineteki le yinento i-high tech yeah iboots le high tech ayidumanga futhi le boots le liqoqa noma bani nama ngazi ngalithola kanjani bengiqoka lona ngaphuma ejele liphelile Pheliswa yini ngoba ejele ngathi nami indawo ni. Ejele kuphekwa kuwashwa tsipho le nini biza ngani ngegongolo Angiyazi go. yeah Whereas go. the steam this Stina lesingathi sunlight so. but le anything la ngaphandle ayifani yasejele Yeah. yabona wageza ngayo manje umhlophe le Bayelo bone. hayi bamhlophe bro O bampunga. umpunga Yeah. yeah so ianda uyiqoka 3 weeks molokhu uyiwash iphelile Sure. so ngahlala mina ngiboshelwe into engayazi thiwa ngiqekezile for 11 months ngithe mangibuya lapha ngaba umntwana ocorrupt kakhulu nabazali bami zange basangikhona ngesimo sokuthi mina vele bese nginalento yokuthi vele mina ngisigebengu Love. ngulova mina ngabusebenzisa ubulova bami kodwa ngiphumelelanga ngagwetshwa The 15. ingakho ke namhlanje ungibona lapha emotweni la ongithethe khona wena mina ngihresona So manje kule 15 benjani impilo ngaphakathi inombolo ngathi mangifika okokuqala before ngigwetshwe ngaboshwa ngathi mangiboshwa ngathola inombolo la ipedali bangishaya na inombolo bathi double Z5 yini yeah lento le Big 5 ibizwa ngeBig 5 abantu abaningi bathi sithanda amapapa Chanda namaraho abantu no amaraha bawafaki ama-Big 5 abawafaka amaraha but nama Big 5 yiyo musedumeni ama-Big 5 awazidli inyawo abantu abadla inyawo ma-28 nama-26 abantu abadla abantu amasende ama-Big 5 awawadla amasende shithi sekubutoti be-Big 5 ngokuseqinisweni nje Big 5 aliyenzi leyo nto leyo Big 5 umsebenzi wayo ukuthi libambe umuntu obalekayo ejele awubaleke ejele oyimpimpi kahle kahle ingakho basibiza ngempimpi bathi sithanda namapapa because of what angeke bro wami ugange uqeda ugange uthi ufuna ukubaleka wena thina sibehleli ubani esilini asiboshweni zonke angithi ugangile wena nami ngigangile yeah siboshweni sokhisho sesikhisho wena wayefuna ukubaleka ama Air Force afaka ama plastic la ama iplastic ineblue lakhe ineskipa zakhe nento zakhe zogeza zonke uhliza rivi uqada ukubaleka abantu abanjalo ke sabashaya wena ezoyisibosha uthatha igunya lokushaya umuntu mina nginalo igunya lesibosho ngoba namaphoyisa asebenzisana nami ngoba mina ngiyi-Big 5 hayi ngoba i-Big 5 ngoba uyimpimpi angeke ngize nguqinise lokho ukuthi ngoba ngiyimpimpi kodwa
mina according double Z na 5 didn't vateget benekanten German didn't sniff and maze for the yellow faith in the talk Owens izele vateles a change of follow card so ngifuna ukutshela into e1 ayikho impimpe German nethi ukuthi ngeke ugange uqeda ubaleke nina nala lo ukuthi awugange uqeda ubaleke ubalekelana ngoba manje uqeqala lakho so yiyo ke lento bathi zimpimpi sithanda amapapa le amapapa yona ibuya ngoba le amapapa bathi big 5 vele uphila ngamapapa wena buphila ngabo that is why bengikutshela nje ukuthi mina esami 5 bengisithengisa njalo eksini ngenzela ukuthi ngithenge imbozi ngizobhema uyathola ngesimo sokuthi ngibalekele ukufetshwa kanjani manje uyazi kanjani into yesiboshwa uyithatha bro wathatha into yesiboshwa kusho ukuthi vele niyathandana just like that easy into yesiboshwa noma ufika reception bayakutshela bathi ungayithatha into yesiboshwa utshela ubani amawada mawusafika nje reception la bazokunika khona ikhadi kunekhadi abakunikela nelibhala igama lakho ibhalo konke ID number yakho yasejele mawufika lapha noma unemali ibhaliswa lapha ekhadini lakho unesitolo ngaphakathi uneyiboshwe ifikayo unika isikhathi isiboshwe lambe lokuthengela awutholi change awutholi next just kuyohlala imali net imali yedwa uyayitho ngiyakubona kunobaba lapha bebathi uTopsonville besimbiza uTops wayishaya yonke iminyaka yakhe wayiqeda egcineni ijele lathi malithi lemkhipho wathi yena kaphuma ngoba akazi ukuthi uzoyapi waboshwa ngo1982 so vele akanadladla akana focus akana next so ukuthi uzoyapi akazi so ijele lagcine limgcina vele ukuthi asale sekumntwana khona makaphuma uyaphuma uye edropini vele beseka sebeyambhedela sekumntana khona uyaphuma edropini abuye bamvulela ngeke mara uhamba ngempahla zasejele so yibo bonke abantu engaphandina nabo and then kwabuya la isekunda la epolice station ngihlala nomacaleni waselisi wayiphula ipolice station wathi asibalekile ngathi mina ngeke ngize ngibaleke mina icourt ingitshelile ukuthi ngizophuma wena ungabaleka waphuma wabaleka ahlanya amaphoyisa la isekunda nalo baba abathi ungcobo losikile lo nongcobo lo isidudla lo upake kakhulu lo baba nomnyamanyana bathi ungcobo kwafika bona ekseni mabethi babheka phezulu bathothi kubhobukile phezulu uhambile umacaleni nani laphakathi silanga phakathi uyenza phambi kwethu sibe simbhekile waqeda wahamba bathi mabefika ekseni sathi bahamba bomcinga bamthola babuya naye babona sikutshelile to be honest nje mina ngigangile kodwa kwezinye izinto ngiboshela izinto engingazazi angisho ubhadalela lamacala lawo wangabanjwa ngiyambonga uNkulunkulu ngoba uyasipheyisela ufana noSathane wenzani uNkulunkulu uyasipheyisela uyasipheyisela ufana noSathane kanjani uSathane uyakulinga ukuthi yenze into okungamelanga ukuthi uyenze igcine kufanele futhi straight ngoba nangani namhlanje stratini sasekhaya bathi ngiyaganga mina ngavula imoto ebhuti ngibe ngayivulanga angikwazi konke lokho and I wish a long life ukuthi lo ongifisele ku uNkulunkulu angiphendulele because mina ngikwenza lokho